Hey guys, selamat malam guys. Ketemu dengan channel Nobunaga Katana. Kita live lagi ya guys ya. Yang nonton jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen, men. Yuk mampir yuk channel Aing yuk. Nanti Chan Gus, Chan. Jangan ayah RM ya, bentar. Kau pegang dulu. Ayah mau ngatur ini. Mau ngatur ini dulu. Live ayah. Pegang tuh. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Oke. Play aja ya ini ya. Ya udah, boleh. Aku ngatur YouTube dulu. Aku live. Memang ku akui bukan sandiwara. Oh, sini. Nice. Selamat datang di Desa Katana. Siapa tuh? Imron. Salah. Cek. Suara enggak ada suara kalian. Tapi yang masuk tuh. Aisyah bang. Oh, iya. Aku sudah goyang mamamu. Dua jam aja Kalau ya. men- Belum 2 jam aja nih. Mau piket besok baru kita sekalian kita aja. Gak usah mikir bang. Halo, masuk sel aku udah piket. Ben aku. Aduh kan jaro kita udah masak piket langsung. Udah masak BBB lagi yang belum sel asli. Tengkleng kita. Pacak masuk. Wak kau tak usah aku sel. Ngajar ah. No yakin nggak ada dia. Masuk aku. Goreng mama muda. Headshot. Chain headshot. Wow, lewat dari dulu. Headshot. Pakai uang kita. Aku makanya PC, aku pakai PC. Belajar PC. Belajar RM. Nah, ada sekali. Headshot. Chain headshot. PC APC. Headshot. Helmet protection. Ini sudah sunat ya. Nongol lah, sini. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot.
Chain headshot. Chain headshot. Ganti ciri. Headshot. Chain headshot. Jadi lah kalau bisa baca telur. Chain headshot. Wah, totik layak borong. Chain headshot. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ngomong lah, ngomong lah ini. Nang lah. Dia itu apa sih maksudnya spam peluru itu loh. Jadi musuhnya belum keluar, udah ditembak tapi arahnya tuh kayak mana sih nonton itu tak turun pokoknya. Spam kayak gitu loh kalau main ADC itu. Jadi orangnya belum ada pun langsung udah ketembak. Helmet protection. Wah, kok malah pakai ini aku Ustaz. Flashbang mana dari air. Headshot. Chain headshot. Protection. Chain headshot. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Ya di bawah. Double kill. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Headshot. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Gak kena habis kau peluru. Lagi deh. Red team win. Kau pakai yang di Telkomsel itu kan WR4 sama S1
Iya, benar. Ngetes kan, baru belajar. Hah? Iya, belajar dulu pakai APC mana nih. Hmm? Jadi dia tuh kayak gini loh, spam peluru kayak gitu loh, spam peluru. Jadi jadi belum ini orang pun tembakin habis kayak yang dual medic aku ini. Nah bener kan, habis kan. Udah besok bela pakai sekalian. Oh sayang ini 2 hari mau aku pakai ini. Anjing. Robot aku nih baru lagi. Ya nonton komen ya. Ah udah stok aku. Holo sebulan udah stok, face bulan udah stok. Eman. Level. 7. Coba 22.000 cash aku itu nanya 40 cash. Apa? Iya, nah ambil cash sebulan baru 22.000. Info Facebook Shop mana? Di komen yuk yang nonton yuk. Jam 12 kita jam 12. Jangan hanya dilihat doang. Okay, Di let's go. subscribe. Seru kan? 15 menit baru di komen yang bang yang masing-masing. Ini main cuma bisa 2 jam aja. Nah, di kamar takut. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Alah. Oke nih. Testing. Apa kan pengen ya? Chain headshot. Aku gara-gara main polos itu loh. Chain headshot. Wow. Chain headshot. Chain headshot. Apa yang menarik? Oke, terus di mau terus ya. Ya, 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 paham. Jangan salah. Headshot. Chain headshot. Nembak apa lah aku? Helmet protection. Headshot. Enggak. Lepas. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Toxic, minus 2 toxic. Headshot. Helmet protection. Chain headshot.
Chain headshot. Untuk tugas dia. Headshot. Betul namanya. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Kenapa Jordan? Hah? Orang ini kan dorong kanan kiri Masih kiri ada guys. dan Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Wow. Headshot. Lakukan di bawah DC dia. Minus parah DC nanti. Headshot. 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 Chain headshot. Chain headshot. Absen Om, apa kabar? Baik, aman pasti. Baik. Sudah lagi. Jangan lupa di like ya. Headshot. Chain headshot. Walah, gua lucu anjing. Kaget aja. Headshot. Astaga. Win. Kelas ayam PC GG Gaming apaan? Jack Anjay, itu salah satu guys. Sini Miko. Jangan lupa like ya, di like ya. enak sih.
Liars. Titelnya WR4 sama EP1 aja. WR4 sama EP1 nggak usah banyak. Teret. Jangan lupa di subscribe ya Om ya, Om ganteng, Om yang jago-jago. Darkness QR, wait, Darkness mana Darkness? QR. Teret. Mana sih ini Tosik Malaya? Mana kau Tosik Malaya? Oh BM, sini aja lah. Kenapa? Jangan pakai dual lah kau Toksik. Kayak si Sena dulu. Kayak istilah. Kalau kau mau pakai dual harus lompat itu loh, banyak manjat kayak gitu loh, manjat bokongin, bacoin orang. Asik ya. Malah pindah aku. Ayang aja musuhan ayah. Tim balance nya nggak dimatiin. Keluar aku. Tim balance nya nggak dimatiin, anjay. Malah kabur semua dia, anjing. Tim balance nya nggak dimatiin, bangsat. Teret. Diamond. Teret. Oke, gas. Kita hari ini guys main musik kak, saya main musik dengan musik kita cuma berjam doang aku live 2 jam mau piket mau kerja. Besok kita standby dari siang lah, jam pagi lah ya. Okay, let's go. Oke, Aisyah anaknya musuh dia rata kan. Bek. Belajar bang, belajar ngelawan Gigi. Belajar. Gila. Itu gak kena, monyet. Teret. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Kau. Gak kena kau dek. Back. Ayah. Duh, gak kena Wah. Wow, ada di situ nggak ada orang? Si Sena ngegas dia, udah 12 aja dia. Headshot. Chain headshot.
ditembak lawan. Tet, 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 tet. Sandy on the mix. Chain headshot. Chain stopper. Udah, alah, kok megang flashbang sih aku? Lupa terus aku ini apa sih namanya? Dari main Velos kemarin tuh. Anjing. Helmet Tet, protection. tet, 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 tet. Salah. Lawan GGRR. Aduh. Mix. Headshot. Nggak kena anjing. Chain headshot. Raminya, mana mau ku tembak? Itu saya jaga untuk lo ya, sabar lo ya. Udah mati kan. Tet, 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 tet. Ayo toxic, up toxic, kenapa kau? Sakit gigi kah? Headshot. Tidak kena. Headshot. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Ini tuh dari mana? Gak ada kena satu pun di situ anjing. Kopi kelas kecil deh, kopi kelas kecil deh. Terus ada susah. Headshot. Chain headshot. Astaga. Tet, tet, tet. Alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría Macarena. Wah, Cuerpo alegría Macarena, anjing. cuerpo para darle alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría Macarena. Tet, 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 tet. Alah, ampun kanan kiri nggak tuh. Oh gitu. Chain headshot. Helmet protection. Ya, mati ya. Tet, 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 Alegría Macarena, tet. que tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas. Dale Wah, tu cuerpo dua di top dia itu. Betul. cuerpo para darle alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría Macarena. Baca AS dulu. Turbo car ya. Chain headshot. Baru nongol makan. Agak banyak kan.
tuh. Kata itu kan gitu. Ngeri keris watiknya kan? Itu tak beres itu bang. aja. Ah polos. Si gue bang, sat itu bang, pantes. Dia nembak siapa, kena siapa? Itu saat di bawah abang tuh. Report dulu lah. Sip damage ya. Sip damage. Oh, lapor. Simple, report aja. Report. Cip. Udah. Udah. Udah report dulu. Soalnya dia tadi tuh nembak di sampingnya itu, kenanya kaki dulu. Dia langsung baris di mikro. Habis oleh dia tadi. Atau. Udah ada report belum? Biar di kick. Buat tadi di Ah, coba lah kalau dia digital bang, mau nyopok. Nah, lihat dari sana ya, di pojok udah ada. Masuk lagi ya kayak. BM kita. Tes. Kalau orang mau cerita sama aku ya tinggal lihat YouTube aja ya nggak? Simple. Bel. Toxic malah ya. Dia tak tahu bang sambil miring keyboard itu. Miring keyboard itu nggak kepala miring. kayak itu ya mainnya keyboardnya dimiringin. Hah? Keyboardnya dimiringin kan? Miring lah keyboard. Kalau lurus nggak bisa tuh. Ah, itu kelihatan paling gitu tuh. Belum mana nembak mana? AS. Dah. Anjing. Oh, anak bokong kalau minus aku anjing. Chain stopper. The mix. Jadi kau gak kena. Alah, pakai flashbang terus aku ah. Lupa terus mau gantinya loh. Lah, satu deh. Protection. Jing. Ah, aneh. Protection. Ah, Chain headshot. Duh. Toxic Malaya, Aisyah. Wah, mau ngalahin terus itu mana? Kita tuh enak pula. Chain headshot. Protection. Tuh, enak. Enak. Kosong aja sudah enak. Chain headshot. Chain headshot. Mama muda, shalalalalala. Mama muda, shalalalalala. Ini nembak bola gue. Keyboard kotor. Dia banyak manjat itu loh.
Yang kiri bokong, waduh rata semua di bokong. Aku nih polos pala aku. Anak polos tuh aja polos terus. Aku kan bis. Beli HG lah kau. Kalau main RR jangan tak pakai HG. Foto. Pantes bang, jempol terus. Jangan, sama main kayak polos kau untuk apa kau face? Kau tak pakai topeng. Habis lagi. Cari yang penetrasi. Pakai emu ya. Nah ini pas ini. Kalau kau udah pakai topeng mati pecah-pecah pala kau. Kau ajar lembut pala kau. Apa aja? Aduh. Bat. Chain headshot. Chain Hebat, headshot. efisien. Protection. Chain headshot. Protection. Gak kena. Kan helmet saya kan. Emak dulu ada helmetnya. Anjing tak mau kan. Hah? Pakai topi ya, topi plus 5 itu. Ya man kata api deret kok mau. Gak kena anjing. Baca merek kok. Shot. Chain headshot. Chain headshot. Oh nanti era bicaranya udah. Jangan kena yang iski. Kena pinti. Helmet protection. Pakai dua dah. Helmet protection. Ada kan sama. Tunggu dari kiri nggak tuh. Kena. Anjir video robot nih yang dimanjat tuh. Iya dia kan robotnya ngebut robotnya itu sama cak robot toksik itu loh. Oh, visualnya bro. Tidak kosong ini, tidak bunuh-bunuh. Akhir gue nih. Nol. Pensian kuat. Nah, bingung aku keluar ke mana. Kalau PC jangan dikeker ya. Tidak, tanya keren. Nah, itu sedikit kan. Waduh. Nah, what? Mati. Udah kan. Jawab. Oke. Kill lagu. Dan kill guys ya ampun 013 ya. Dapat tembak badannya. Kalau nggak kena kepala badan lah. Kau tidak kasih itu kan pakai WR 4 tau kan? Ya nggak pakai WR. Cuma lebih sama kayak APC kan. Helmet protection. Ya APC lah enak. Ya belum bisa mas. Chain headshot. Chain headshot. Baru belajar. Putar mas. Ya mau betul. Headshot. Ya ampun ini semua tim masuk aja. Kelas.
Anjay. Aku sudah dekat. DJ Jonel Sagayno Remix. Tong torong dong dong. Kebucek mana kebucek? DJ Jonel Sagayno Remix. Ya, baru belum nyampe jam. Ya nonton di like yuk. Sagayno Remix. Apa yang meracuniku hingga kau tiada kau tiup. Oke semuanya. Mana sih Toxic Sena? Toxic Malaya. Sini lah, sini kemana? Ayo kita main BM yuk. Cukup yuk. Sini. Sini. Sena pula Toxic. Ya. Oke. Sini kita main BM. Kalian menyerah semua kayak ya, main RR nih, anjay, kelas lah kau. Susah kah? Kalau kalian sering latihan bisa loh, mana Chris Aing? Oh, Chris Aing. 1, 2, 3, 4. Nice. Quick check masih 6 hari lagi. Oh, pegang HP 3 hari lah. Pakai dulu lah. Tap. BM lah dulu. Itu si Toxic itu loh, kabur dia kalau RR. DJ Jonel Sagayno Remix. Toxic Malaya. Malaya itu Toxic. Tasik Malaya nggak? Kau salah, kau ini Tasik ya. Tasik Malaya bukan Toxic. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno. Sepi ya? Mana nih, kasih dulu spill kah? Yo, kita pancing dulu spill dulu ya nggak? Oh, sepi kali musuhnya nih. Mana si Badrul? BDR, mana BDR? Bantuin pit lah, oi. Impit musuh-musuhnya. Arti judul Kar 400 apa Bang Jack? Artinya hanya boleh pakai bom permanen ini loh, bom K400 ini loh. Nah ini nggak boleh bom selain ini gitu loh. Meja apa bang? Jack, kau belum like Jack? Like lah Jack. Nggak boleh pakai gas, nggak boleh pakai sweet tits apa? Sweet kah? Apa namanya? Witch nggak boleh, bom air nggak boleh, pakai bom lain nggak boleh, sepak bola ini nggak boleh. Athena hadir, oke Athena, thank you Athena. Athena kau bekas Casper kan kau Athena? Iya. Kemarin kami kan udah bilang itu Athena itu bekas anak Casper bilang gitu kan. Jadi buat room wars Casper, keren Casper. Bilang gak usah lawan lah, udah mereka kabur. Janganlah aku bilang. Cari clan lain aja, aku bilang gitu. Mantan clan si Sena tuh gak enak kita bilang gitu.
Mana musuhnya ini? Apa mau mereka aja kita? DJ Jonel Lucu-lucuan ya? Remix. Yuk. Ini crackdown ya. Crackdown. Crackdown orangnya dikit. Enggak. Iya, jangan pakai bom, kalau bom ada udah. Matiin aja bomnya ya. Ini server berapa sih nih? Kalau server 2 emang polosan. Oh 5 enggak. Wow, akhirnya. Kaget aja. Oh di situ anjay. Ada langsung. DJ Jonel Sagino Remix. Anjay. Yuk, kita mulai agak rame yuk. Yuk. DJ Jonel Sagino. Sakitnya ya. Mbak burung atuh. DJ Jonel Sagino Remix. Ini ya. Oh, makinnya dari situ kamu kan tuh. Wow, ramenya di situ, Om. Tapi kan nggak buning hal kan? Memang bab bocah. Chain stopper. Double headshot. DJ Jonel Sagino Remix. Chain headshot. Chain headshot. Chain killer. Chain killer. Nah, tuh. Halo, pemabar absen lagi bapaknya absen. Oke Mas Dery, thank you Mas Dery. Jangan lupa di like ya Mas Dery ya. Ini emang kau sudah terbiain loh. Waduh, gak mati pula. DJ Jonel Sagino Remix. Chain headshot. Helmet protection. Chain stopper. Orang dua nggak di situ Om. Grenadier. Wis gak mati. Oh, mati kotak aing. Headshot. Chain headshot. Ini PHP Yoshimura, oke. Yoshimura mana adakah di room ini? Nggak ada ya. DJ Jonel Sagino Remix. Headshot. Chain headshot.
Diasepin nggak tuh? Triple kill. Oh, dari situ sih. DJ Jonas Sagino remix. Timnya kayak tai nih. Headshot. Chain headshot. Bawa semua nih anjay. Wah, nggak mati. Berapa darah tadi? 18. Headshot. Double kill. Untuk situ tuh ya. Wah, Headshot. oh enggak. Chain headshot. Chain headshot. Chain killer. Headshot. Wah, ada lagi di bawah itu. Helmet protection. Helmet protection. Wow. Double Aku kill. dulu nembak dek, kalau bisa aku dek. Shot. Chain killer. Chain killer. Udah dulu dek, nembak dek. Double kill. Wah, rame di bawah tuh. Headshot. Double kill. Wah, itu kan itu. Publik berapa om? 155. Publik 1, server 5, room 5. Aduh, kena bokong aku anjay.
tet 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 tet. Double kill. Depan belakang kiri. Wow.